Ambali. Kenapa? Mau ke Bang Otoy. Bang Oto yang mana? Anaknya Bang Haji. Bang Haji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Wah, kembali ke pendengarnya. Kenal ya Pak, anak siapa nih? Kenal? Siapa ini? Anak Bang Haji apa? Berantakan begini. Allahu Akbar. Jangan buat. Siapa nih? Ini anak sih. Masya Allah, ini anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, nih Bali nih. Mungkin dikenal nih. Anak musang. Bos, lapar nih. Makan. Iya bos. Ayo deh. Makan di mana nih bos? Makan sop icat. Sop. Apaan ya? Apa? Ketawa jadi ini. Bos, lapar nih. Ayo kita makan yuk. Lapar kan nih bos? Ayo nih. Ayo makan yuk. Tahu makan di mana? Makan di mana nih bos? Makan di KFC. Makan Padang gitu ya. Ongkosnya mah, Ongkos apaan? ongkos gunting lah. Gue bantai lu. Apaan lu? Bos gue tawa di sini. Ya ongkosnya Bang, Apaan ongkos? ongkos gunting lah. Gue bantai lu. Nah, bayarannya mana Bang? Bayar apaan? Gue bantai lu. Siapan lu. Action. Udah action. Assalamualaikum. Tapi aku gue nggak tahu anak gue. Iya, dia cek. Ada, gue deh. Setan lo.